abusia ma menchia na mesan so ema wakwa ban fa Obra emergency Ghana TV eso na so san so be hyemu ha bi ne be hyemu dia na hye nyama ekoso ewo ye wiase mu nkofo bra ba mu nsem ene de ba be dan se ne be ya nso be nya futu sem edi afri mu na abusia na so enkomo wo ho no ne enkomo wo ho no na abusia bi edi o masem ba be dan ma me bene wa so mo de hye ayera na o manya ne ntie se mfie bi atwam o mo de hye ba be pie mu ewo ha se na nkyeremu ne nsem bi a o mo keka no abusia yen konkotie na yen hwe se betumi aboom amomonsa accommodation na sundue mu a yen konkotie na fe ye ba na wadwenkyira wo na de to comment section honom edi amame yen konkotie embra sisia awie wo na anam den na do bai ba cha awie di mo sister baby na ba cha o ma ni so kakra m kwa kasa mentere ba cha mi sister baby na wayera ene ye hwehwe no o sister ba ena wayera aden eye den ba cha mi sister na de ni tu kwan na obeja na kwan so onko ne fada ho ba mi sister no so afiri na ofiri mo na kwara ne yante ne nka bi ba emre bi atwa mo ye so ba ha se ohwe na busuafo ba yanti ena yenso etu ho na mo se ye de be damo na mo ye hwehwe mo amaye na ye hu odi ni tu kwan ko fa hin pa cho Nigeria oye be ma na oba be ma wanya mfie sei e pa cho obenya be 30 years and our sister ni free months what say e pa cho ofrimu 2016 no ofrimu na kwada no bai e pa cho de nti onim kwa so ma me ewu e pa cho de onim o ma me du sin bia because ko no kwa no so e de na aba puchupuru afei na mo were ndada mo amere no me pa cho so o ma me kitwa ne ko baby and o ko ye na nipa no no mo ne newo Nigeria ho and o ko hu no se obisa apala ne ma me no se apala ne ma me efi no se ene sa de a miti program bi wo yishura ene apala ne ba ho a obekasa se o hwe ne ma me ebusuafo ba on de no onim se apala ne ma me na efi ya de be bi ba ha sa me ba cho ache oh okay me ne kan de ache iti so 4 years ago this is time ko no mo ko shia ai na te say odi sankra ne man eni ti da mama sa ba he ne di say mo de ne mfoni bai e ba cho ne mfoni de ye nya bi ne be de ye hu no ofi ha no usa o ma me nan kasa mfoni na ye nya de ma okay yes one eye o ma me no e wo mfoni ye mfa to so e ma me nan kasa de o ma me ni mfoni na mo wo nti nkra we ye to akwahe Nigeria na he ba cho de bi o de ne ko mfanti ba ye ni mfanti krokro na o de ne ko ye no enti takrade fam ne ye ken ti mfanti takrade we de atade na ma me wo bi o ana nyano ama be o TV na rese o de ni bia okay enti akwada kana sem ni din de sen ba che friend Eric Eric dey ba che Eric no Eric sorry no mo hese wo a wo ko akọ Nigeria ben enye we ya ba so de bi okay enti Eric aye kana semi ofin mami de say e ba che friend Ama Santoa ne ba ne Eric no e ba che de bi ne ba penini nti Eric a chiri bani de bi Eric ne di we yachi okay nti wo chi ba ne Eric nti wo so wa hu no kra wow Tonkre na ubehunu se de obebu maame ni din no akire emu akire na takrade fo ba cho bra Facebook na behwe maame no musanfa ne ntoso na papa yo tiwe ono na chiri ba ne Eric na won ma ba se Eric mrebi obi ne bo mama ne se obi ba so hwe na busuafo no msusu se Eric no a enti ye no ne se wo takrade mpotemu ho ba bi o maame ene de na to so no ne din de Ama Asantoa eti to nkrama wiase nyina na ye wese erade be ya adwoma me yehunu e pa so adofo amotie me Eric na ye hwehwe ne nti ene anum adofo wa beti me nkan na obeti Eric nkan bia no so se na busuafo hwehwe no e ka se free asante be kwai asemu nipa no obebo amane se wo hu no e di sei me pa cho me fan say be month mo eni bosumi mo eni me pa cho okay sa be ma no a picture ka ho dia ka ma e bia wo ma no tu mu hwe
no bo a woni ma be ma na we picture is we ma me no ma ba bre mu picture wo enti Eric bi ana wuti e woni ma be ma bi odi Eric wanya mfie oyekokwa ana tuntum tuntum ene de because na wa chocolate Eric we say no etum ni say yakopon shira no no we established. Okay. My uncle ahoma no so na eye oba panyi ne ni nkomo no betimi a kira asem no mu Mami Rose wa ahoma no so Mami Rose ye hwan ya e ba so me mami o mami akasa jo hello mami hello mama na what to say Pacho nyame adom me hoye o ye da nyankopon asepa wadaro mo wo ba udino Sekina na aba se eye sabre die wo mo hwehwe Eric na Eric ifrifie no wo na betimi aboye nkyeremu no pa boye nkomo me Pacho nensu me damase me ba asa me ba me eleke no na odi akwara no frifie akono wa nkra obia enti prakwa na mete so da akwara na koma ne papa wono so kwata na Nigeria no wa ama oba na obetena nkran ye te prakwa na oyare enti ye de ne ba kuma se me ko kuma se wa kofre me ko na sade kro na adwene no nye anche no wuye enti wo wuye no me pere ya se ka me pese me huna kwala na kira kwa minim kura de ne ko so akire mba ase me nya ho wonwa santoa no nuan mo ko pepe no a obi anko me be ya wakọ tunu Sekina no wo sa enti be ba ase ati akwala de nka no ana wono wo se enipa ye yanto no ntwene nti obeforce wa asade obenya ni nua no e de na befi na saa na tie enti bia airport ya Eric ma me de ne koye ne de wuntimi maye traces bia there bi wan kraye na oba asabra wo frifie no na o wadwirimu hawo bia na maye ne boni bi bra wo konde no ni adwirimu hawo bia na kire no nya ayare yeso yade bi di tumo ena ye no ye no eye di ba busme miensa na okasa wo asma beka no wonte na adwuma ba na wo ye wadama nta cha no nya adwuma bia entinka hode woni ne ekunu ware na kire ne kotona ye na se be ma no sumu nim be ma no bia wo an ko yo sati senyo aja me krase for de so mo tinkana won fo asem nye fri nti wa ma kan kire yin eti be ma no wo anu no woni be bia wo ho akora no papa no obi ani ne da me sister na chiri ba mi onimi na ne akora no tie wono so awu jo mama e be na se ye mompa ye na ensre twede mpo hu ye mobo na ye intimenti akoda no nka me pa choyo enti said ye kan wunim Eric ya ye ni any description dia ye de be ma de ni ma ye ka chewa ni so ma me e de ama asantoa enra ebi na akoda ya se me ba ya na ye kere it is a high time I see a ma bad time to omo was say parenting is a necessity, it is by force. Watching when Chelsea Gariba, Sawon say, what won't you ever know a tabri the money now? No, a video Moko d'Ivoire, a video Moko Nigeria, won't you ever know a sack of Abama for Bibo? Say, well, ma when young call Mount Sabre, won't you mean show woman? A dear, yeah, dear, now the dear about who buying. Fisani enkoda wo muni ahwefo no na me ko kejeta na awreho enkoda wo muni ahwefo no o ma do so du anadwo a o mo da he o mo ye den we about time na wo ba rudu wo de wo ba be kase we are irresponsible na bia wo na wo hwe ne yi I tell you me de ba me ma wo because I see aboa anya politicians nkwa na aboa
Emma my ye, about time to bet me after your ma, and my man to sway a year, and I'm close to cook or meeting your son, you might be penny back. Into your bataya, now to so never when me, a show but no. Nema nyanya no buano na wono so nyina ma penny pa, na so die da ye nyina yeso. Ebi ne, oni o ma me na tie ma me nya ne hwe, and watam ne ba. Ede ne ko Nigeria, wa be wu ya ma ne ba no kra ye hu no. Na so sa kwada ba no se me ma me na amu me ade awse, e na wa nyini ko bo bra. Wa betimi ahwe ho. Evangelist ka die na me de. Abusian son konso ni abusian bone ni abusian damra ba abusian kohwini omna mo fa nipa ho. Nipa de na ima abusian nyansafo bia ma mo de hye na ba bi o. Yo. Ana mo de hye nso sebe onko unto ba bi abirko mo yi o mani. Abusian bi otwini wo fie bia nipa so mbo kya japade. Na ni kunne ba ho. Yes. Ana ne de hye. Obi ni bi o so ka ne ye ma hye ne ye. Hye. Se anwumre nsuo kro de besi jaso mo bia no mo hwe ne ma. Amata ni bi te sa kokko. Ebi so te se nwan. Number bi na man number. That's right. Enti na me wiase na ye wani ya no obisa otiri se de na be fa free akọ. O fa hwe nko. Hwe jo 14:5 o se wo se na bi ato a ye ntwas ye ntwam. Won na se eye na so obi ba ha ana se obi ba ha se mabusua ana me pese ye hwe me school me pese me yale ye pese na se o study abusua na da ho hwe de e betena ha na ye kire. You be dia konwa na nkasa krampo na konwa no 7 previous na mo mawuko asase na mo tetemo ntem e bia no na wei se ba kokra koyare da ba bia ska ofie ko obi be ka seska ni ti mo mi anno nipa ni yenya se ya do de e beto ye enchanse ka ene ya dan anam de ofa suru anya yem de oba fa fom hia na ima je ba ko se bi to da unua so to fom na hu ne bi ma e ya che obi ya so unua wu na 7 producer wayira ana wate se mi wonu ya na hunu na ima ya o na so ade se se bi won kuta nipa adwene hwa na ima mama ntira wade bi ye won kokko adwene ene wo mire kire adwene ene ye won preko adwene omo wo te se odwa adwene ni akokko adwene de omo adwene wo fi na preko no kai na ima wo mo adwene te se 7 preko fo no me kam to onfa nipa ho omu nipa onfa nipa nya hwe obu de na ne obekona no ene de kura no enko a ti ya ma yani enka nipa ho na japade a wo wiase nyina nya yakopon de a yakopon japade ne nipa enti Psalm 127 verses number 3 o si yafunko yakopon na japade ne nipa enti sa nipa enko problem a ya mo mi a hwe nipa ya nwini nipa ho ya mpa nipa sem ya no nipa ya ma nipa ni di na ma me se mi wu na wa obedem beto status nya me be tua woka okay wa hwe me sabe ya mpa me tia sei o hwe me o ka ma tia sei ya o ka sem o hu mi a na mo betimi ta wa ma wutwam anu atua no ho me on pese ho from ma be fara wo jeji ai on be ma be kuma wo ko je bi dan kwakọ akwaje ko jeje rollins ko onye ba ko pa na mani je no ho pa Ghana hanyina amani che no ho ma Ghana ye Ghana woni msa ni ba no Nabi finance minister ko 4 pencil what they say ko joba redu okay o te mase ona ma Ghana ye Ghana okọ certificate ye fa nya hwe o ye wura e nyina sa kantan kakura koda ana me hwe na ye wa hai yo onu so na ye o ma nya ade omo ye misreo oh na hima misreo na hima che enti nipa de ya bo ma ye no ye hu ni anya ma so twere we ye ti me we ya ka ma so ti dadi number yi anya fe ma so ti kodo ayi asafo kantanka na ye hwede ye ayi asamo ma so ye de we are here for rent. We are not here forever. Yeah, travel na ako. Ane ye ji ahome. Hey, ye ne ba bia yako. Na ya kede ya kire na hima. Dia ne ya che. Me dia ya na me hwe nipa bi di na matena se din me se omo dia sa. Me dia tu mitirim. Omo dia sa. Omo dia ompajapade asem che ni. Na onse me ade a ye me fe ewo yewura wada ma awie se wotu se ebo di a wona na aka. Hey, me ba mi mu ase. Yesrew. Wa hini ya ye fe ade de ka asem. That's right. Nanu ye ya ye he fampo. He number 2 hini. Akokra yi. Ai. Oh, one in the din komo kama. What's it Kwame? What is what you know? What you know?
one in the sister was I don't know to me. What do I need? What do I need and say ya what you mean? Yo. Hi. O to na to party. Yo. Say ya de mo sisi dibia no a mother room ma nana go na say o kabusia ni bom e no monte monso monfa na ni dia ma na asa nana na asa mo goda Deuteronomy say unuanum bi na meyi na sambre man unuanum bi na meyi na hefo na hima ya tie yi ye nuanum bi na nyankopon beyi na sesikani wo de ni dia ma na obedidi na say ne no ni da ge ho abo hwe wadi na wada masa na udidi ko that's all na koma wa fa ni fa say you abre wa pa chi ni aka no odefo pia how didi say wo bu na kata say we sika wa je di kana na be ka say me wo fa se me say wo de wo pa ma honorable Frank Amwako hene Nhyira FM say ma nkwada for ma pia ni ku da ni honorable say honorable ehwe me nko isa be come top money lady kana me ko da odu mrasisi ana me mra homa no so na di achira so enwoma said ye kan enwe ye hwehwe no se ni din kura full name kura yenim ena ne ma me picture se be de ato se ne maba brem se nipa ne nim na ekwan be no be fa so se ne na ma me ne kasa no se ne ba no tumor I don't know say sa brain or wo abofra na wo yare dia say be a brain tumor because be a said we see kind dey me hu ne say be a adwene ne ho kan bibi kakra bi betimi ese because I yare no eno so ya yare fat a ewom say bata e wo ba fa ne ba de no na me kire say me pese me kasi asem so say yen hwa de bata nsem ana se be uti baabi ababa wa na abrantie say de na wo kan bibi wo se sex say de pa yes but yen tie say ne de na chi no and you ma bebre wa chire responsibilities na de ba na do so wan hwe kura kofa yare wan hwe kofa enti enye se wo na ma se wo nye ready se wo be wo ba na wo nam se ye mbie mu na ye de ye mbo nhyem sa na ye nko na e ba ne ba ma wo na pio se na na meka no e wo se ye ti ase se once amedi abofra na ba asase so no e ye me ma se ye de se wo se me chiti na e de du bia ye bia ono abetimi abode bra eno na meka 18 years nyaje atum wo ye man mu se nipa no ono atimi hwe no baby e so ye 16 years e ye de ye man mu ye Ghana ne wo me se obi anya 35 years wo ko kira de ba na ma me dem o tasu ti abusu ye no ye no ma ne ko yes and no kra no na me ka se nipa no so we 18 years na adwem wo ha ye nja ne sa Yenya ni sa me ba o uni o ya above 18 but still bibia obey bia was so busamiasa that is how I've trained my children bibia obey bia obefa phone and then want me and call lectures mommy many me and me call lectures yes I know say one collector to o dey o fie enti say me bo run ne hostel no oni wa then I know say bia wo twantro enti yema ye ni ye mofrachi ni hu se bia de ne ye de aba asasi so no ya mfama ma so mo anabo mo bra o sabi anka nyame beka sa wo mo agya wo mo no mo nko nanso wo de ye aye vessels a omo nam ye mu a ye na ye wo asem a ye be kan for mo de bia ye kan so one shey na for say wo de sabio sex na ya wo de be have sa for the sweetness of it and I say ne pleasure bi na wo de pa hwe bibi ye enu susuanso de be bro no da chi bi nyankopon na akwama mu no oba wo ma no be bu mu ho akonta e de a kire wo no enu ti misro enam wiase se wo ne na mu a say me de me to me pakwa na me to me pakwa na me yi no ne bi yigu ne bi wo ne bi fa ne bi gu enkran kwa de bi gu gata mu my goodness Mr. Wontimi ya se giant kwa ho stop it. Tina baby, uya be ma zip it, uya obaswa, pull it up. Na tina sikwom. Zip it and pull it up. Na tina si na sex no, sabi enya no ne ewiase ede nyina. Mr. Mu. Okay. Ya kasa ma abata nyina. Mema ne ma nyina. Yo. Nyankopon ye wadom na wo autistic child na obo hu the necessities how difficult parenting is. Obani ti unko adwuma na hwade we pinu. O ye se ode nyen we gi 90 years nso oda so hye wonjen. O je ne ho akatua di na wa be ye se kopo bra we nyini kopo bra he. Okay. O te wa no atitasi o time wani. Yakoda wood na ye ni komo kakra na ye hwe Dawood 360 capsules and a fake Dawood herbal ointment. Doctor, fire nanti. That's it. Yami shira one ya hwefo ne etifo nyina. Jo, ewie wona nam. Den do buy. Eba che ewie di moko.
sister baby na Pacho man so kakra mkwa kasa mentere. be pacho mi sister baby na wayera na ye hwehwe na O sister ba be pacho na wayira. be pacho Aden den. be pacho mi sister na de netu kwan na obeja na kwan so onko ne fada ho by mi sister no so afiri na ofiri mu na kwara ne yante ne nka bi be me bi atwa mu ye so ba ha se ohwe na busuafo ba yanti ena yenso etu ho na mo se yede be damo na mo aye ehwehwe mu amaye na ye hu Ode ni tu kwan ko fa hin pacho Nigeria oye be ma na oba pacho be ma wonye mfie sei e pacho obenya be 30 years and our sister ni free mu nso edi sei e pacho ofiri mu 2016 no ofiri mu na koda no bai e pacho de nti onim kwa so ma me ewu pacho de onim o ma me busu ni bia because ko no kwa no so edi na aba puchupuru afei na mo hwe ndada mo amere no me pacho sa o ma me kitwa ne ko baby and o ko ye na nipa no no mo ne ne wo Nigeria ho and o ko hu no no se obisa akwala ne ma no se akwala ne ma me efe no se ene sa de a miti program bi wo yishura ene akwala ne ba ho a obekasa se o hwe ne ma me ebusuafo ba on de no onim se akwala ne ma me na efe ya de be bi ba ha sa me pacho ache oh okay me ne kan de ache iti so 4 years ago this sister me ko no mo ko shia ai na te say odi sa ankra ne ma no eni ti da mama sa ba he ni di say mo di ni mfoni bai e ba cho ni mfoni de ye nya bi ni e be de ye hu no ofi ha no usa o ma me nan kasa mfoni na ye nya de ma okay yes one eye o ma me no e wo mfoni ye mfa to so ma me nan kasa de o ma me ni mfoni na mo wo nti nkra we ye to akọ he Nigeria na he ba cho de bi o de ne ko mfanti ba ye ni mu mfanti krokro na o de ne ko ye no enti takrade fam ne ye ken ti mfanti takrade we de atade na ma me wo bi o ana nyeno ama be u TV na hwese o de ni bia okay enti akwada kana sem ni din de sen ba che friend Eric Eric Dien. Hey. Eric, sorry no more has a what? Go Nigeria. Okay, ain't Eric I can say me offering mammy the same. What's your friend? Ama Santua. Ne ba ni Eric no. What's your debi? Ne ba penini. It's Eric actually Benny. Debi Eric need we echi. Okay, to watch you ban Eric. Nti wo so wa hu no kra. Wow. Tonkre na wo ba hunu se de obebo ma me ni din no akere enu akere na takrade fo. Ba cho bra Facebook na behwe ma me no mo sanfa ne ntoso. Na papa yo tiwe ono na akere ban Eric. Na won ma ba se Eric mrabi obi ne bo mama na yeso obi ba so hwe na busuafo no msusu se Eric no a enti ye no ne se wotakrade mpotemu ho baabi o maame ene de na to so no ne din de ama asantoa enti to nkra ma wiase nyina na ye hwese erade be ya adwoma me yehunu e pa so adofo amotie me Eric na ye hwehwe ne nti ene anom adofo wa beti me nka na obeti Eric nka bia no so se na busuafo hwehwe no e ka se free asante be kwai asemu nipa no obebo amane ese wo hu no edi sei me pa cho me fan say be month mo eni bosumi mo eni me pa cho okay sa be ma no picture ka ho dia ka mai bia wo ma no tumu hwe no bu a woni ma be ma na we picture iso e ma me no ma ba bre mu picture wo enti Eric bia na wutie wuni ma be ma bi odi Eric wanya mfie oyekokọ ana tuntum tuntum ene die because na wa chocolate Eric we say no etum ni say yakopon shira no no established okay my yakwa homa no so na eye oba panye ne ni nkomo no betimi a kira asem no mu Mami Rose. Ewa homa no so Mami Rose ye hwan ya?
Eba show me mami. O mami akasa. Jo. Hello mami. Hello. Mama na what to say? Pacha nyame adom me hoye. O ye da Nyankopon asepa. Wadaro mo. Wo ba udino. Sekina na aba se yes abre die. Wo mo hwehwe Eric. Na Eric ifrifie no. Wo na betumi aboye nchiremu no pa. Baye nkomo e. Me pacha Nensu me damase. Me ba asa me ba me eleke no. Na odi akwara no firifi akono wa nkra obia. Enti prakwa na me tese odi akwara na koma ne papa. Wono so kwatna Nigeria no wa ama. Oba na obetena nkran. Ye te prakwa no oyare. Enti ye de ne ba kumase ne ko kumase wa kofre ne ko na sade ekro na dwene no nye. Anche no wuye. Enti wuye no. Me preya se ka me pese me huna kwala na kira kwan me nim kura de ne ko so. A kire ba ase me nya ho. Wonwa santo anu nuan mo ko pepe no a obi anko. Me be ya wakọ tunu Sekina no wo sa. Enti ba ase ati akwala de nka no. Ana wono wose enipa ye yanto no ntwene nti obeforce wa asade obenya ne nua no e de na bafi na saa na tie enti bia airport ya Eric ma me de ne koye ne de wuntimi maye traces bia there bi wan kraye na oba no asabra wo frifie no na o wadwirimu hawo bia na maye ne boni bi bra wo konde no nya adwirimu hawo bia na kire no nya ayare yeso yade bi di tumo ena ye no ye no eye di ba busme miensa na okasa wo wasma abeka no wonte na adwuma ba na wo ye wadama nka cha no nya adwuma bia entinka hode woni ne ekunu ware na kire ne kotona ye na me be ma no sumu nim be ma be dia wo an ko yo sati senyo aja me kurase for de so no tinkna won fo asem nye fri nti wa ma kan kire yin enti be ma no wo anu woni be bia wo hu akola no papa no obi ani ne da me sister na chiri ba mi onumi na na ni akola no tie wono so awu jo mama ya bena se ye mompa ye na ensre twede mpo hu ye mobo na ye intimenti akoda no nka me pa cho you enti said ye kan wunim Eric ya ye ni any description dia ye de be ma de ni ma ye ka che wan so ma me e de ama asantoa enra e bi na akoda ya se me ba ya na ye kere it is a high time I see a ma bad time ti o mu was say parenting is a necessity, it is by force. Wachire wanchire se dwanija ba sa won se won ya be no atabiri ne mani nyina no obi di omo kokko divoa ebi di omo ko Nigeria won ya be no asan kofa ba ma fufuro bi wo se wa ma wani anko wo ma won sa brei won timi nhwe wo ma menwo edie ni adade na abedi aba ho ban Fisani enkoda wo muni ahwefo no ado na me ko kejecha na awreho enkoda wo muni ahwefo no omo do sudu anadwo a omo da he omo ye den we about na wo ba rudu ode wo ba be kase we are irresponsible na bia wo na wo hwe ni ya I tell you me de ba me ma wo because I see aboa anya politicians nko na aboa ema o man ye about time so betini ahwe ye ma ama ye ma nso so ye ye yanko suku ko metini aye nsane dwuma be mpanyimpa etu ye batan a tira woto so na fa wani ehwe obatete no na ma nyanyan no boa no na wono so nyini ma mpanyimpa na asodie da ye nyina ye so ebi nie oni o maame na tie maame ne nya ne hwe ene watam ne ba ede ne ko Nigeria wabewu ya ma ne ba no kra ye wu no na so sa kwada ye ba no se maame na amoam ne ade awse ena wanyini ko bobra wa betini ahwe ho evangelist ka bie na me de abusian son konso ni abusian bone ni abusian damra ba abusian kohwini omna mo fa nipa ho nipa de na ima
abusia nyansafo bi ama mo de hye na ba bi yo ana mo de hye nso sebe onko unto ba bi abirko mo yi o mani abusia bi otwene wo fie bi a nipa so mbo kya japade na ni ku ne ba ho yes ana ne de hye obi ni bi o so ka ne ye ma hye ne ye hwe se anwumre nso ko de be sigya so mo bi anu mo hwe ne ma amata ni bi te sa kokko ebi so te se nwan na ba bi na man ba that's right enti na me wiase na ye wani ya ne wabisa otiri se de na be fa free akọ o fa hwe nko hwe jo 14:5 for se wa se na bi ato a ye ntwas ye ntwam won na se eye na so obi ba ha ana se obi ba ha se mabusua ana me pese ye hwe me school me pese me yale ye pese na se o study abusua na da ho hwe de e betena ha na ye kire you be dia konwa na nkasa krampo na konwa no 7 previous na no mama wuko asase na mo tetem ntem ebi ado na wei se ba kokra koyare da ba bi ska ofie ko obi beka se ska ni ho ti mummy anno nipa ne yenya se ya do de e beto ye enchanse ka ene ya dan anam de ofa soro anya yem de oba fa fom hwa na ima de ba ko se bi nto da unua so to fom na hu ne bi ma e ya che obi ya so unua wu ana 7 previous wayira ana wate se mi onua na hunu na ima ya wu na so adisa se bi wunkuta nipa adwene hwa na ima mama ntira wade bi ye won kokọ adwene ene wo mire kira adwene ene ye won preko adwene omo wo te se odwa adwene ni akokọ adwene de omo adwene wo fi na preko no kai na ima wo mo adwene te se 7 preko fo me kam to onfa nipa ho omu nipa onfa nipa anya hwe obu de na ne obekọ na no ene de kura no enko a ti ya ma yani enka nipa ho na japade wo wiase nyina nya yakopon de a yakopon japade ni nipa it is 127 verses number 3 o si yakopon na japade ni nipa it is nipa enko problem a ya mo mi a hwe nipa ya nwini nipa ho ya mpa nipa sam ya no nipa ya ma nipa ni di na ma me se mi wu na wa obedem beto status nya me betia woka okay wa hwe me sabe ya bra me tia sei o hwe me o ka ma tia sei ya o ka se o hu mi a na mo betimi ta wa ma utwam anu atua no ho me on pese ho from ma be fa wo jedi ai on be ma be kuma wo ko je bi dan kwakọ akwaje ko jeje rollins ko onyense ba ko pa na mani je no ho pa Ghana hanyina Bedas mama sanso na wasesa ojibre na ka me ho ne kokoshe video no e ba ye na information ya abusuya di tudwe abusuya wa wo sha e be possible wo hwehwe obi ni din pe na wonim ye din ne kura na enye ni di etu ase Eric die nipa ba pe na friend Eric mun ni picture bia mun ni information papa bia ye be jumi akase ye de ye gina no so e de hwehwe mo de hye dia mam edi pe na mo mu ni picture mu ni bibia abusia ade we de bedi nanso ya mo mpa ye ni ehwe bibia so nyame ye ebia na ekwan bi ebia na abre wayi puma e de afi kwan mu ma ye binya information bi anase binya ntie bi e de afasa asem we hu timu de yenta mi chuku update bi ato from the first story hu am de ba down now so hu ase ni akwa wie aha emergency Ghana TV message over like no share no subscribe edi ama medidi na na ko share de pa ye be san so e share da se de makrawa na madawasi